danke por conosco ave den noticia que la live un día más. Mi nombre está título que le contento con por conosco ave un día más. Anima bisabo ave nos puede conversar con persona que por tanto no te quiere, nos va a tener el programa. Nos va a pico un dominee. Su nombre está Peter Hazenhout. Het is een placer para tenerle para die promovia. Y hopelijk no el último día nos programa met Hazenhout. Bonochi, danke por conosco ave den noticia que la live. Mucho gusto. Ok. Nós também papel tem dois idiomas, mas precisa sempre a mim não tem problema para papel com a pessoa tem seu idioma, mas a também te compreender o idioma de holandês, exceto seu idioma de casa. E eu vou para papel para tema específico, porque uitbomens, porque expressamos den bom idioma, mas como não tem problema que sei, pero é que por botar papel tem papiamento mais rápido possível. E nós vamos complacer dentro aqui. Na razão não outra que não passou para me entrevistar, me estava me entrevistar também, a ser reconhecido com seu trabalho, recentemente tem inteiro do senhor Henny Eyman, primeiro-ministro de Aruba, ou de feliz memória, e me escuta sua predicação na cerimônia e me quero impressionar de forma como esta riba está aqui, sendo dominei, sendo religioso e toch ganhando a atenção de toda gente e não toda gente está interessada, para ser mais sério, em lo que está religioso e também predicação. Of nos está fada, of nos pega sonho, of nos está em love, of nos não está interessado, se está brutalizar. De caso que ela zorga para todo elemento na eBay, na holandês, e toch capte a atenção. E zij halen minha atenção, dus Sr. Hazenhout, zij dat minha intenção para que eu me tempo que não, como me impressionar de lo que me atende. Agora, minha primeira pergunta sempre, ora que me tenho um invitado para de primeira viagem, me conhecer o Sr. Hazenhout agora aqui, pero hobby é nossa hobby de Sr. Hazenhout. A tweede pergunta é hobby simples. Eerste vraag, wie is Peter Hazenhout? En dan is het antwoord. Well, Peter Hazenhout is een hombre que stima Jesus, que stima su casa, que crazy di su Yunan, su muchanan, met in 4 muchanan, 2 hombre, 2 mucha mujer. E que gusta navegar com bela, que stima Aruba, para sobre 23, 24 anos met aqui na riba Aruba. Met gusta mission, dus ik trabalho riba kaya, adicto nan, persona nan sin casa, sin comida, prostituta nan di San Nicolás, cas nan di problema, met gusta essay, e banda di essay, met gusta teologia, e met stima pa hiba e mensaje di Dios, den il corazón di gente. E banda di essay, mita un juri Dios. Ok. Sempre uma pessoa que quer dominar, ou tu sabes, na caminha, me quer virar outra coisa, e na caminha coisa volta, e me virar, me dinâmica, que vira de dominar. Altijd gewild, of na de laatste tijd van je? No. Mi tava un mucha di 5 anni, mi vuelo a muri. E ma pensa de mi mes, unda eta bai. E mi mamma e mi tata bisami well ela ba cielo, pero mi tava ti un tanta hopi stricto de religion ko bisa well e por bai a fierno tambe. Ma bisa well, ok, ora bota muri, por bai fierno, bota bai cielo, pero con bo por sa una bota bai. E allá de tempo é un zoektocht a commissar e ora mi tava 10, 12 anos un missionario va bene in iglesia, non sabai di vez en quando, no cada semana, mi mayor na nota hobby religioso, non sabai eigenlijk om een oma tevreden te houden. E ela bisami, sin Señor Jesús de mi corazón, boto bij fierno. Allá me hay contesta, ma senti e amor di Dios llena mi corazón y me bisa, ora esta estima mi asina hobby, mi quer trapa e mi quer bai den mission, mi quer bira un predikant, un dominee. Dus goed je 5 anos eigenlijk kan wel persoon. No, 5. 5 anos. 5 anos. That was it. And then a teacher, a senador riba school, a maestro na school, abisami kiko bo quer bira, groep 8,
Bomester die ki vervolgopleiding bota hasi, Ja. HAVO, MAVO, Atheneum. Maar bisa met de bira domi mi signadora bisa mi pero bota te stom om voor de duivel te dansen en erbij. Pas sobra na school sempre mi tabata bezig ku otro kosna. Oké. Maar bisa een meester, een maestro, zo waar God leeft, ik zal preken. En mi majorna mestra bij school, pas sobra mi tabata brutaal na een meester. Oh, oké. Años después, me casé con su casa. Wow. Sí. Ok. Me te voy a hacer una pregunta interesante que hopi gente portata no te durf punta. Oh. Of not sa of not worry. Kiko te aan mij sta katholiek opgegroeid. Ajá. De vraag is, Kiko te è differenza más grande entre catholic y protestant? No, claro, no tiene verdad. No, chanza. No, Okay. differenza grande pa e gente normal, no den cloth, ta ku gente cattolico ta sigi e insegnanze di Papa. Okay. Nos no tin Papa, nos no ta reconoce Papa maniera algo divino. Okay. Otro cosa, gente cattolico nan ta hasi oración pa cierto santo nan. Maria, Mamma Maria, pero también otro diferente santo nan. Santo nan pa malo, santo nan pa bendición, santo nan pa ora bota biaha. Nos protestanten tabisa wel, Bijbel tabisa ora bota muri, bono te tende mas, bono te papia mas, bono por move mas, bota muri, bo avodo dera. Y dus nos nota hasi oración na cierto santo nan. Nos nota hasi oración na imagen nan. Pastor nan, no por casa, danke Dios, mi por casa, pa sobre mi testima mi casa y mi mucha nan hopi, y mi te disfrutar y vida. Esa es la diferencia grande. Oh, para compreender, porque yo tengo una hora como me hace una pregunta, y eso me contesta pues sobre nosotros, el tipo de pregunta y contestan que vos no verwacht de una persona religiosa, aparte una pregunta o una contesta arriba e parte de a casa. Agora, se você escuta bom, ela pensa tem 4 anos, está casada, e você sabe de religião católica, isso aí não mag. O sistema aqui está melhor. Como te diferenciar o sistema? Is het beter? Is het... U zegt zelfs, dank Deus, que está casada. Para mí está mejor. Oké. Pero in de praktijk, is het wat zijn de voordelen en nadelen? Well, voordeel pa es nan ku no takasa pastor nan católico ta nan porpone tour nan tempo den ministerio nan noti familia. Ora boti familia, boti responsabilidad. Pa bocasa, tena atención, duna atención. Tende su palabra nan, su pregunta nan. Ora e un tiki fastidioso, turca nan un tiki fastidioso, a mí también. Pero ora boca sa un tiki fastidioso, bo meester tende, escucha, attende, tiene paciencia. Y ora boti mucha nan, tabira solamente más tempo para bo familia. Dus bo meester dividi bo tempo. Pastor nan, no meester dividir el tiempo entre iglesia y miembro del Señor y su familia. Dus ungenes pobisa ya es tan católico tan más dedicado a la religión que el protestante. No, es un misvatting. Okay. Mita sigur, mita mes kos, den mes niveau dedicado, por ejemplo, Madre Teresa of qui pastor bota conocer. Pero door die kumita stima mi casa y mi mucha mi meester pone atención na nan tambe. E sai tambe ta un parte di bo vida spiritual pa pone atención riba e gente rondom di bo no den offici di pastor of dominee, pero den offici di un tata, un amigo, un casa, un you of un roman. Aruba sempre te pretende portanto muito zwaar gezocht. Grotendeels katholiek. 80%, dat beweert men op het eiland. Okay. Mijn vraag is dan, hoe groot is dan de protestantse gemeenschap op het eiland?
Well, er zijn een tikkie divisie om vast te stellen, pa sobra Turcos, loco nota católico, ta protestant. Nosa protesta contra il catolicismo. Okay. Evangelical, pentecostal, baptisto, protestant, mormon, testigo di Jehovah, nantur ta differente cu cattolico e chiarmente nanta protestant. Okay. Pero ora bota papia tocante e iglesia protestant, nos eigenlijk ta hobby chiquito. Nos tin 4 iglesia, okay. Normalmente dos pastoren, dos predikanten. E agora aqui, mita e pastor e domine di iglesia com membro nan mais grande. Tabat in Oranjestad, pero Oranjestad abira bashi door die differente problemen nan e nossa cresce eigenlijk. Okay. Ja. Eta perdonami portar ignorancia. Eta tata, eta fulltime job di ta domine Naruba. Turhende tabay ng trabaho. Ser hazenhout tabay su trabaho. This is a full-time job. Sempre mita hasi un chance, mita bisa gente. Well, mi solamente mita domine, dus solamente mita tra dia domingo. Okay. Pero eta un chance sì, pa sobra mi tino un siman di hobby bia di 70, 75, quizás 80 ora. Okay. Dus eta echt een fulltime trabaho. I banden die je zei, mita traha ribakaya, kui dames di la vida na San Nicolas, kui adicto nan, dus mit in hobby mas trabaho, i ora nanta yamami den anoche, por ejemplo, pa sobra nantin un bringamento na kas, un hinde tabay fallece, nanta den necesidad, nanta yamami. E toerde e posizione domine. Sì. Okay. Ja. Alright. Muito bem, magari vai ser muito interessante. Vou comparar com outra Islanden região die, of laten we het kort houden, of laten we het dichtbij houden. Ja. De 6 eilanden die Aruba, Bonaire, Ja. Curaçao, etc. Ja. Kom in verhouding Einanta, comparar com katholieke kerk. Komt Fuerte e Protestantana, Curaçao, Sint Maarten en al die andere eilanden. Mita keren nanta comparabel com Aruba. Mi sa di Bonaire tin hobby iglesia nan evangelical of protestant. Okay. Iglesia protestanta un tiki mas chiquito na Bonaire, pero na Curaçao è un tiki mas grande com Aruba. Okay. Nantin mita keren 4 iglesia e una iglesia reformada, die Nederlands gereformeerde kerk of christelijk gereformeerde kerk. Okay. Dus kermen nanta tambe grandi. Di e otro isla na mi no sa sigur, pero mi sa ku protestantismo ta grandi pa sobra. Lo que ta pasa ora bota nase, bota wodo inscribi na e iglesia católico. Okay. Pero pa describi, om pa uit te schrijven, ta mas difícil. Hopi hende ku a nase católico, tamena Aruba, ta bayni un iglesia evangelical, pentecostal, protestant, mi mes, tin hopi hende católico, ku anase católico, pero cambia na protestantismo. Den e boek nam di iglesia católico nanta inscribi. Okay. Pero prácticamente nan nota católico mas, nan a renuncia catolicismo, nan a pega na protestantismo. U zegt net, u werkt buiten de kerk en binnen de kerk. Ja. Je gaat naar San Nicolaas, je gaat met de verstandelijke gehandicapte kinderen. Als u bezig bent met die groep mensen, wat doet u dan allemaal daar? Wat voor werk doet u precies? Nou ja, dat is natuurlijk verschillend. Als ik naar de prostituees... Wel, dat klinkt een beetje verkeerd als ik naar de prostituees ga, maar u begrijpt wat ik bedoel. Als ik daar ga om te werken... Er was ooit een persoon die zegt tegen me... Luister, ik heb je gezien in San Nicolas bij de prostituees. Ik zeg, oké, ik weet wat ik daar deed. Wat deed jij daar? Oké. Maar als ik daar ben... Cerca dames di la vida, di evida... Mita bin, just presentami mes... Manera un pastor y mita hasi oración kunan mita tenden aan storia nan historia nan ta hopi bia ita echt tristo. Maar krijgt u dan een telefoontje of een e-mail? Mita bij bisitana. Zegt hij, ik heb u nodig of komt u gewoon? Zijtaan met de passa, pero eigenlijk cada simang nos daarbij bisita e damas y mita tuma contact kunan mita kana langs e kamer nan door e kaya nan. Okay. Of met een bisti un baci, of met een bisti mi colar, met een bai, met een papje kunantur. No solamente e damas, tambe e donjo nan te conoscemi, e bar eigenaren.
tambe e visitante nam ta conoscemi. Na il commissariamento na la haya tiki stranje pas sobre nanta conoscemi den e servici of na un intiero inanta un tiki meer comida bij bisa mi te conosce voor die San Nicolaas pero sei ta mi beroepsgeheim mi te kede keto claro. Is dit iets dat Peter Hazenoot alleen doet? Of doet alle dominees dit als hun dagelijks werk? Nee. Dat ze bezig zijn. Is dit iets van Peter Hazenoot? Of is het iets van... Dit is een job description van het dominee? Ja, no, è un job description. Eta algo di mi. Pa sopra banda come pastor, mi tambeta mi ta senti mi mes un missionero. Ora ma wodo aangenomen door die gobierno, pas sopra mi trabauta un trabau di gobierno. Ma bisanan tende, mi kier bira un domine akinan, mi kier judavo, mi kier traga na iglesia, pero mi kier bai kaya tambe. E danki Dios, pas sopra e maioria di gente come te conosce, mi non te conosce voor die iglesia, per voor die kaya. Dus het is een trabajo extra. Eigenlijk niet in dos trabajo. Dus is het algo normaal om een dominee te hazen? Dus portaat een dominee con nota bij San Nicolaas, een dominee con nota als ze zei, dat Peter Hazenoot, dat suficientemente crazy, all respect, voor hazen. Wat je razón. A mí te suficiente crazy para hacer sei y tambe cordabon pro me ma bira dominee akinan mi tavata un missionero na Aruba 4 bia cada anja ma bina akinan ku pro me bia ma bin ku 30 cent de mi broekzak nada más ma bin sin lugar pa drumi ma bin pa busca un amigo di mi qua kaiden droga y ma hanje hij ben back ku ayudanza di un pastor, maar hij ben back naar Holanda. Y después ma bin back cada año. Y después 4 jaar cada año. Pahasi trabajo, ribakaya. Met dat follow San Hazenoot processo dominee Hopi moderno. Tu si di palabra e ta Hopi active riba Facebook. E seguro, muito seguro como lo hack, nós die notícias claras para Facebook de sua página, seguro. É primitivo. É Hopi ativo, é assim interviews, é assim portretan. Dus, mas não põe de pergunta, moderna, maar põe ensina, dominee. Doet u dat vaker? Dus dat was mijn vraag, maar nu merkt u dat dit is gedeelte van uw werk. Dus u doet dat normaal, dus op Facebook zijn, en dat vergt veel tijd, maar ook, dat krijgt ook veel aandacht. Wat zeggen mensen van, hij zit altijd op Facebook, bijvoorbeeld, of social media. Zie. Wel, eigenlijk mi nota hanja complaints, mi nota hanja zundra. Mit in un grupo grande na Holanda, kuta siginos, pa sobra nossa Bíblia na Holanda, claro, ma nasce na Holanda, ma predicar na Holanda door gente di Holanda, mi tabat in un persona na Holanda. Mi tabat a conosci, ma predicar pa iglesia na yen. Ora ma llega na Aruba, ma comisa con iglesia con 3 persone. Okay. ma dobla, no dobla, ma verdubbel e iglesia ora ma bin con mi famiglia. Okay. Dus ik gruppo na Holanda keer den contacto con mi. E forma di contatto tabata Facebook, Instagram, e-mail, telefoon, WhatsApp. Okay. Maar ik heb het uitgebouwd. Y después, eigenlijk een paar di simang pasa makaiden e trampa di Facebook. Dan a comisa llamami un persona conosci. Pero pa kera ku e titolo conosci, bo meester pone cada dia algo riba Facebook. Ja, eigenlijk mi no da gusta e social media. Okay. Pa sobra mi tahanya ku hopi lihe, bota perde hopi tempo den e Facebook. Exactly. Dus loko mahasita mita pone algo riba Facebook, mita check si hinde puntra algo, bisa algo of pas sobra bota hanya reacción negativo tam. I hopi bia mita verberg pas sobra timbia ku nanta insulta otro hinde sin motivo eigenlijk. Meneer emotivo como invitación razão genanta primordialmente perso me queda impressionado com e preek. Predicatie, maar me ensina lo que va a presentar en tierra de man. Y me avisa al comienzo del programa que hope bia, boting dominee nang, boting pastor nang, boting predikante nang, kuta papia of een tono te hopi sai, of een tono te hopi
intens religieus, het schrik amor. me af, of het bezabo, not really, e obibiahin het erbij, persoon het complacer, bij zien aan het bij Shelo, of bij Ver, whatever. Het is überhaupt nou, was geïnteresseerd bij een preek. Maar uw verhaal was simpel, heel simpel en boeiend. Aha. Hoe lukt dat? Hoe doet u dat expres? Ja, con proposito. Ja, okay. Pa sobra ora ma studia, undi mi maestro na Universidad Abisami, si un hindi di 8 anni of bambisa 10 anni nota comprende bo predicatie, stop di biaha, bota hasi turcos rubes. Teologia tapa teolognan. Bida tapa tur hindi kuta biba. E ora mi te predica, mi sempre tin hindi kuta bai iglesia cada simang, pero tambe den in mesun reunion of servici, mi tin hindi kuta bisita kerki pa prome biaha. Ora mi te dera un persona, maioria di hindi nota bai iglesia. Quizás não está bij iglesia católico, pero hopi biana nota comprende een mensaje nan die iglesia católico. Dus kiko mite bij hasi, si mite bij tambe den un forma den un modus religioso teologico, mi nota mishi e corazón di hinde. Jesus sempre bisa ora bota papia, lagabo palabra nan ta smaakvol. Ora mi te predica, mi kier mishi e corazón di es nan kutat gusta teologia, nan siguro hanya cominda de mi predicatie, cominda spiritual, pero tambe mi te gusta pa mishi e corazón di gente ku nunca abai iglesia y no tin interesse den teologia, pero busca contesta riba e pregunta nan de nan vida spiritual. Di kong mi takinan, di kong e dolor of e problema te pasa de mi vida. Di kong mi no tin contesta, ora mi te busca contesta. Y mi te bai purba pa acercanan, mi te bai purba pa acercanan ku e contesta Christian y warmbloedig. Jen die amor. Ik hoorde laatst dat u zelfs uw kinderen meeneemt naar de preken en besteedt tijd om hun daar en dan tekst en uitleg te geven van wat u allemaal doet. Oh, pero no solamente mi mucheran, mi tiene un grupo di mucheran na mi iglesia, kuta hopi grandi, mi quizás 30 of 25 mucheran, kuta bin di lanti, mi ta invitan di lanti na mi pulpito, or si nos tin Santa Cena, mi ta invitan na e mesa di Santa Cena, just pa comprender, kiko ta pasa ya, mi ta vai explicanan, mi ta tuma un tiki di pan, mi bisa, sai tai pan, ita culpa di Dios. Mi ta tuma un tiki di binha, mi ta bisa, no bebe sei, paso per boto hobi hoben, pero nos mayornan, nos ta bebe sei, mi ta vai explicanan. Of mi ta dia sabra pasa, mi pone un hangmat, un hamaca de mi iglesia, just pa pone un imagen, un voorbeeld, un ejempel. Kiko a passa den Bijbel. I mi te kere ku, mi te hasi meskos ku Jesus a hasi, pa sobra, Jesus tambe hasi sinyansa, ku tabata comprendibel e visibel. Se te anche tame ku hasi no tsotasi, ku nota otro dominitasi. Kinderen brengen bij de preek. Ah, pero Jesus mesa bisa. Laat de kinderen tot me komen. Nostro banan. Ja. Dus die komen op haar hasi en zij. Oké. Terug naar de eenvoudige grappenwoorden gebruik. Is dat een hazenoot manier van doen of is het gewoon een preek? En omdat het in het Nederlands is, klinkt het sowieso anders, maar ook simpeler en, zou ik zelf zeggen, gezelliger. Wel, ten de bon, met in hinde ku tabin dos biha cada dia domingo na mi servici nan. Ora mi te predica mainta, mes un predicaci per un appapiamento, mi te hasi a noche, a tardi. Mi te hinde ku ta gusta holandês, pero tambe tak bai papiamento, servici papiamento patende e mensagem e nan ta comprende mas di e mensagem ora nan attende e mensagem na papiamento. Grapjes, jokes, ja, na holandês, eta mi idioma di mi corazón, claro, eta bai mas fácil. Mi te gusta jokes, ten cada sermon, en cada servici, mi tin jokes, pa sobra,
Esta parte di nos vida. Jesus tabatin hari, joyful. Je zei te Patrick Magusta, die preekt dat grappig, maar religieus. Je hoorde vaak het woord Jezus of God. En toch was het grappig en toch was het serieus en toch was het sprak je aan. En dat is iets dat niet iedereen kan doen. No, pero cordabon, mi te quiero comitin ADHD. Esa ita ayuda tambe. Oké. No, sei i tambe queda sempre humilde. Humilde. Pas sobra mita un pastor of un dominee of un geestelijke, no keer mijn cultuur hinde mester hinka na rodia pa mi. Mita un hinde meskos ku abo, meskos ku echola na kaya, mita sinta ku echola na di kaya. Mita dunanan kuminda tur kada dia woensdag kada dia song danki. Manhã nós está tambe, nós está compartir comida, mit damas na minha igreja kuta kushina ku hopi amor, nós está compartir e persona não da conhecebi. E mita hugnan, mita brasana, mita senta kunan, mita bebe kunan un cola of e nós está amigo. Maar wacht dan, ik je samen último met een predicatie speciaal. Ja. Contame algo que sei, ¿es algo que está normal? ¿Tú ya sabes? ¿O es algo que está haciendo, Dominic está haciendo a comenzar a aquí? Ja, well, mijn meester leidt het in een tiki. Orma bin, met bin hobby anja na Aruba. Orma bin, bira domine di kerki protestant. Kerki tabata bashi. Kerki protestant tin imago. Kunantapa e hinde importante, e hinde belangrijk, e hinde rico. Well, amiti nada kwesei. Jesus noa bin pa plaka, mi nunca ta predicato canta plaka, of mi nunca mi ta predicato canta duna bo diezmo of algo, pa sobra mi nota kere ne sei. Mi ta kere duna bo corazon. Orma kumisa ma bisa mi casa tende ora nostra hasi e sei mi quer bira un lugar di restaurazione. Mi quer bira un lugar, un iglesia, un kerki kuta invita tur hinde. Tours na kuta kibra, desse punta na otro iglesia nan, desse punta na rumang nan, wordo tira pa fo. Mi quer ta un lugar safe pa hinde pobre, pa hinde rico, pa hinde ku akaiden pika. Hinde ku a perde fe, mi kerta un lugar pa tour esnan ku nota fit den e plaatje di iglesia. E hinde ku nota santo. Addicto nan prostituta. Orma bin, ma tu ma prostituta ma invitana na mi iglesia. I hinde no agusta sei, na bisa e persona ki eta parse un prostituta, ma bisa signora. Eta un tremendo, no? E na no agusta mi pa sei. Pero Jesus hasi meskos. Dus mi prioridad te ainda ta pata un lugar safe e relaja pa tours nan kuta drenta for di kaya. Kermen hinde special tambe no tin lugar na iglesia. Ki iglesia bota drenta no importa. Ki iglesia bota drenta bo nota mira hinde special. Of hopi poco. Di kom. Well, hopi hinde di Aruba ta kere ita un maldición y nanta pegana kas kuna muchana. Esa un maldición riba su mes. Ita terrible. Dus nosa invitanan y makita turi bankinan ku voluntario, makita turi bankinan, ma pon een stoel, nosa versier ku vlaggetjes, ballonnen, turcos, nosa bira loco. Die kom pa sobra nan mester sentina kas tambe. E nana senti na kas, nana baila, canta, bindi lanti, nana llora, nana grita, nana hari, nana duna mi brasa, nana no alaga mi bai después. Nosa hanya comida, nana come sopi, un pan, un juice, nana recibi un regalo, natur, recibi un Bijbel, un Biblia, nana nivel, mi senti bendicionata pa por hasi e sei. Come io danza di mia iglesia, claro. Ja? Per turta invita e turta bombini. Non importa chi bota. Ken bota. Met een paraku of ta toevallig, pero met een paraku soort hazenota
hobby ding media, maar ik in televisie of maar ik dus het is toevallig goed dat er een media tour of te gewoon heel toevallig goed at the same time hobby hinde te buscando boa persona para ter programa. Well, met de keren ultimo cos. Mita worden invitaat hobby. Na Hollanda mita weta na notitie cada simang of den courant of bopor mira na Google. E nota un proposito an zich. E nota un proposito riba su mes. Pero ete ayuda pa pone el mensaje a fo que Dios te estima gente, Dios te estima Aruba. A mí te estima Aruba y mi quiere takinan pa gente Aruba. Mita wordt pagado di el gobierno. Mitei para gentar el pueblo. Okay. Si non está miembro di mi iglesia, no importa para mí. E mayoría di entero mi tahasi, ta gente que mi no te conoce, non está miembro di mi iglesia, nunca non ha bin iglesia, toch non ta pidimi. E mi tahasi sei cu placer, cu amor. Es dan ku kerwak predikasie di Serazo no, de organisatie no. Onda nanti bij Kiora ting esaki pa nang sa inang wake saki. Well, nanta invita cada dia domingo met in dos servici, nuevo rimei na Piedra Plat e 5 rimei na Piedra Plat. Ma hinta nuevo rimei ta un servici olandese, pero tu hinde ta invita, nos tin hinde di India tambe cu traduzione, però a tardi ta un servicio na papiamento, non turta invita. Un cos lo que mi quiere bisa ta mi nota busca televisión, internet turcos. Het falunzio. Sì, e eta tra bon junto. Di con no. Ja. Di con no. Ja. Eta un placer, eta un honor, eta un privilegio. Okay. Duidelijk. Zoals we het tempo hebben, ik agradecido para aceitar a invitação, mas acho que é vai na holandês, pero ela vai completamente na papiamento. Casi. Chapeau. Dank Para je. bem com papiamento, você sei hobby gente me quer tá apreciar sei com pessoa de afo, tá invertir assim no tempo. Hobby importante. Papia e idioma hoeft niet, we kunnen het allemaal begrijpen. En Mester Pero sei sua cama botar hobby extra punten. no, eta un forma di rispetto per il pueblo. Ok. Sì. Dus we maar danken para aceitar a invitação e me espero que no futuro nos pode invitar back para assim nas conversações. Privilégio. Projeto, sim, outra coisa, notícia que lá sempre te queda para hands abrir, mas danke. Masha danki. Ok. Passa boa noite. Tá ser da Peter Hazenoot, que tá conosco sabe, invitado diferente, que me queda impressionar, também vai com o serviço pessoal que vai mais. Dice pessoa, sono holandês pessoal. Essa é minha gosta e me quero assim entregar como invitei para pensar, mas quem é a pessoa que está, what makes him tick? Então, que eu tá pondo que tá move, eu vou pensar roupa mais dice. Bom, danke para o outro programa. Me invitar para o seguinte programa outro semana de março. Agora aqui, senta nos programa, meu nome é Tito da Clay, passo feliz noite.